Билген тааныган адамыңды мактабасаң, жактабасаң болбойт. Себептен ошол карым-катнаш баарына таасир этет да. Мен Аднап Алчаным бар. Аднап Алчан дегендерди түшүнбөгөндөр болсо, мен айтып кетейин, анын эчтекеси жок. Чоң кызмат кылганбыз Россияда, Ульяновск шаарында. Ал жигитибиз киномеханик болчу, ушунчу канча рота болсо, канча отделение болсо, баарына кино коюп, почтальон. Почтальон Печкин дегендей да. Почтальон болгон. Каттарын таратып берип, ыйлагандарды соротуп, күлгөндөрдүн да көтөрүп. Ошонун баласы Аяш уулум Рахим бар. Анда биз 18-19 жаштагы балдарбыз. Азыр бул Рахим болсо, баласы Аяш уулум Рахим, Рахим биле, Рахим, Рахим. 29 жашка толуп атат. Рахим, балдар менен аман бол, тынч бол, өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Эми баягы азыр башатка жараша ырдап анан жашасын планета дей албайт, бирок ошентсе дагы биз сени куттуктайбыз. Бар бол, атаңды сыйла, энеңди сыйла, туугандарың сыйла, келинчегиңди сыйла, балдарыңдын апасыны бактылуу бол. Биз сени жакшы көрөбүз. Jaz gülüm bütün Budaldığına senin döşöyün Ayalı dini ağlarga tide Gülüm bolu özün ötayın Açılıp canlı ayazda dağı Çok özünde caştık camalı Canlaşa yürüp caraşa gülüp Gül destege Yıldızlı bütün Monçok kılıp sağa tağayın Acayip dini ağlarga tide Çolpon bolu özün janayın Gündüzü dağı, gündüzü dağı Yıldızdan atıştık camalı Görünmez dolu, ömürlöş dolu Koş yıldızga Özün üçün ömürdü bütün Kurmandı kadele çalayım Anteciğimi, ayaçı meni Жалгыз ырап кантип калайын Canaşa yürüp, caraşa gülüp Gül destege okşap alalı Bölünmez dolu, ömürleş dolu Koş yıldızday Koş yıldızday Koş yıldızday göktey Koş yıldızday göktey Canalım Canaşa yürüp